Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Kadorbash nong khanduli haka arphuwe terek wiya yang araja arphulai kala penram joro jaka jingkam jangka Deputy Commissioner jangka West Karbi Anglong District ke Krishna Barwa bagash nong khanduli kadang hap hapo ke West Karbi Anglong District jangka Jala Assam uwahe esnong jangka snong khanduli uba Yoshida nong spung haka jinga keren begilar pathai kubuar ulaong baka DC jangka West Karbi Anglong District kala keren labla klam retip ya kadang gedu ini yang kesongkan ini meremi yang kecing lap komisi hem jing tipe isar sarong ikam kesongkan ini yo ikam wali tadi kitem naga kesongkan pun le bisi segajanti akhir atau muskafir jadi ko le isar sarong yang naga kesongkan ko hampo mikhalia yo ibu ile MNA yo ibu ile MNA san citem de job naga kesongkan yo ibu ile manu member legislative sarkar mikhalia naga kesongkan halo kita ke nongring betul tak khandli hap ko Western Hill District hiju ko le hak sarkar Meghalaya ni bhag ka song khandli ini yo litem kam BMC ni da wala song khandli betul ni ka khandli to Meghalaya te yo ko ile MBC lu ke jawi hiju ko le ni betul ka khan song khandli hak Meghalaya te yo ile represent san sinem ne ni chong kamu ni ba ration card si daga chong khandli ba ration card si chong yo penile MLA de jabu Citem juga beli, waman bin kemat 3% sahaja Meghalaya asli yang sultan Meghalaya. Kalau kita nongrim, ikan macam kali to habu agak Western District macam pole agak sarkar Meghalaya. Kalau kamu terberemi ke jengklam lapla yang di sini buat karena orang lem nongrim tip yang jelas kiat. Terus ni kan kita terik, wah gadisi yang ke West Karbi Anglong. Wada ongko wabichnong khanduli hapo po ka West Karbi Anglong te I snopsi ini pendremi ya kadisi yong ka West Karbi Anglong iwa kelamu kami kentin karena yipi diuci pilot dijor upai ini kubon wah khanduli hi 60% em gabot yong ki cha Meghalaya em le chipot em cha Assam ni te da I kami snong khanduli percaya ji ong yongka Ngam pendem curi ke cengkeren cungka DC cungka West Karbi Anglong ka bakam rai ka ya ka khandli habs ko Assam ndai ku bagapau ba kham serum national khandli ka dangkon sega meni hat hadu hal 0 point te wat kan ikasnong meni ru kinong song cungka majority kidan igadur thapot sem Meghalaya ki development ki babon ki academic center kidan ki school kidan nang ta kicing yo cuki yo kawision kidang ya bamlut na po Meghalaya te kicing kam ke cungka ka kicing kran lapla la ni kicing kran bom tip ke cungka kat ke bor district kadang kam ba hadu khanduli kadang pe sipo Assam te nagal yang cunga ku bai ni nok susnung khanduli ngap remcur kicing kran jung disi namar ba kam tip wat kam sholum na po disi ru kang dindai ka cakai ka ba ka sunung khanduli hi kiwan thaput se khanduli hi kicing munta ki bobon ki yo na sarkar Meghalaya Bat ni pedram curu ki jingbu cungka Karbiang District Council ya ketika tax kit ki cungka hapo upot usam cuk sunung khanduli namar ba ketika surok kamdei basna ka Assam bancu yutko ya kedisi ya bakamtip ya kata ketika surok de NEC road u balamang bala pentre de NEC tanpa hapo kecing pentre cungka sarkar Meghalaya kham sharum no tu na ketika cakai ka bakibu ya cakit ru kadang dei ka cakai cuk Meghalaya tena kada raungar yang ini Pendram curi ketika cingkran lapla cuma isi, ketika cingkran lapla cungka Karbi Anglong District Council.